Hadin kumba Arsenal AA ba Neymar syam la syu panyela kai barka Brazil Henry menta la syak khot biang Neymar banya don benta haka jingyel kai friendly Persia ya ke France haka arpnyo trik benai match haka por shisiteng men step perkum juru haka jingyel kai friendly Persia ya ke Croatia haka shitrik April haka por san shiteng men step Perkasngi ke bakado ba Neymar uyal kai kado nabenta ke Brazil dei haka khatnyo trik Oktober 2000 arpulai haka jingyel kai yakni rung FIFA World Cup Persia ya ke Uruguay. Bar haka ne ka jingyel kai Neymar ulayo mat ya ke ACL injury. Pananduk kan ne kasngi Neymar syam la syu panya don benta par ke Brazil haduk kine kisngi kiba menta. Henry lengba ka jingla jong Neymar panyele kai baha bat ka Santos kumta head coach jong ka Brazil Ancelotti management step ula pen bana ba Neymar unya don benta lembat ki ha ka pre-list squad jong ka jingyel kai friendly jong ki Persia ya ka France bat ka Croatia shi benta pen kre ya ka FIFA World Cup menta usnam Henry ka finalist jong ka Brazil na benta kini ki jingyel kai friendly on pen bana haka khadru tarik banai match bat hato Neymar ula an banyel kai bha bat ba light na ki jingman saw pon yo banyel kai biang bat ke Brazil bat lengba kan ka khubor bala pen bana da Fabrizio Romero journalist pau nambha hakini kisngi ki bamenta kala penman ya barok ki fans jong Neymar bat hato katkum ka jingpe jong pi ya ka rukom ya kai jong Neymar bat ka Santos hato udang la panyarap ya ka Brazil ban job ya ka FIFA World Cup menta usnam te parlok lada phikwa panyo sneu ya ka khana jong Neymar chepang ka jingyai lenti jong ha ka FIFA World Cup sa comment ha ka comment section pangala ban pensiona ya ka ne ka video te parlok menta kasngi tangkine ki kubor kublai shibon